Kulandzela ukuthi kube nekuphazamiseka eveni ngenxa yebudlwangudlwangu. Lamalanga lamabili lendlulile simo besikadze singuleso lesingakajwayeleki eveni njengoba ke bantwana besikole bebajika babuyele emakhaya labanye bangayinhlobo etikolweni. Emabhizinisi kanye nalamanye emahhovisi ahulumende bekakadze nawo avaliwe. Lo muhla sivakashele etikolo letimbalwa kuyobuka sona simo ukuthi singulesinjani, kepha-ke sithole ukuthi bantwana babuyele etikolweni simo sesibuyele singuleso lesijwayelekile. Edolobheni kaManzini kuyaphithidela njengenjwayelo, kanike emabhizinisi onke ayasebenta njengenjwayelo. Emahhovisi ahulumende nawo avuliwe, kanike netingcola tekutfutsa sive nato-ke tiyasebenta. Etindzabeni te-channel yemaswati nginguNondobeko Dzabedze, mina noNhlanhla Thwala sikaManzini.